Hi, good morning. Jatana tek phung kaham. Tini hinga nor kase share khane hema hangkang ke lungs ni porikha tangi khai lungs ni. Mane sini sas ni da sas kosto rokong hangkang ke tam test khanya nang lungs ni test hangkang ke pulmonary function test ni do amno PFT test no. Onek borok ni hapung rok hangkang ke waisa hangkang ke tomang samang no sas nana ni problem rong go sas kosto hai type hama phayango obong hangke asthma problem rok hangke bisi hai problem go obon bagai doctor rok soksum no recommend khayo PFT test no pulmonary function test ikobong hangke pulmonary function test obo bukhu go dawoi a pipe no o asu jora dat jora ke bukhu go dawoi hamano phanke sotoni Hachake hamane khibna nango obon pore grab nayo o grab bus kam khaya kam da khaya lunch capacity bus kam khaya obon nayo machine bai hingenge hai lunch ni problem rok bisi sini boys kor rok bisi ngo tamni ngenge borok to baksa beri bisi ngo sada sawo oboni bagai bisi lunch kosto sas kosto bisi ngo sini je mane boys kanang rok borok ngake hai bisi test rok khanya ni nangota tabu ko mara kaise patient sopajak tongo patient sin borok no bo health checkup khanya himani bo test khaisa ke tongo PFT test bini bono ang tabuno khai paidro second round tongo bo tache phaibe na yanaro obono norok judina sas kosto rok ngai tongkha ke sas kosto rok ngai judino hamaro holi maya rok tongkha pulia ko lungs ni doctor na frugdi lungs ni doctor na frumun pore lungs ni doctor no PFT test rok recommend khaine obo ke lungs kubi da infection ngi tong ba severe da na moderate da mild da obo mane kaham ke no o test ni pore hangke clear ke doctor ok nongno sawai renai tamo bitisana nangai tesana nangya sin boro rok kabamon samia PFT rok tamno hin pulmonary function tamno hin omrok samia lungs ko tong kang ke test bisi khanya nango je samia rongno nongno bo sawo share khali din rokbo jotona samana bagai sin boro rokbo lungs ni test tam ni bagai khanya na hambai jotono no norok jek mansak norok ba help khali din sin borok no bahaki test khai bahaki hamnani je boys kon rok tong ne rok dadu songni boys rok dadu rok kabam boron nomti tongo sas kosto hoinogo kop rok ngai jokop jomogai ngui maya hama phajege rok ngai onek kosto ko choli tongo inhaler use khajna nango pura din boro khai boro rok no hai test khajani dorkar hambai jotono no norogobono je mansak nongni je family rongno nongni je saimanai rongno sinijak rongno jam hai problem tong hangke hai test rok khaijagi naidi lungs ni porikha no obono nongno ang share khaimani sido obonke machine obo PFT machine pulmonary function test lungs ni capacity naine bagai hambai jotono no